Pa dobro, vaterpolistima i treba lopta. Zašto da ne? Samo izvoli, lopta. Uvek igrao za medalju sunce liti žarko. Kako pliva, kako puca. Avramović Marko. I mi se ljubimo, da vidite. Volimo se, volimo se. Pitao sam se kako svome timu pobedu da nađem. Rekli su mi traži samo jednog. Nikola je rađen. A nije urađen. Nije rađen, još uvek. Isplivaj malo, gulmanski. Koju srpsku slavu? Čekaj. Sveti Pantelija. Sveti Pantelija, 2 poena za vaterpoliste. Zamolio sam, ne dirajte tastare dok ne... Srdek idemo na, mi evo, vaterpolisti misle da zavate, oni pošto često iz bazena zavate vodu đerdekom. Dobro. Znači... Mislit ćemo da je to što je Lidija rekla. Lidija je rekla. Da sam ja bolji glumac od glumaca. To je žensko prsluče koje devojka baca pred momka kad hoće da mu stavi do znanja da joj se sviđa. Pa džezma je, kako da vam objasnim, one gaće, to jest hulahopke ili ako hoćeš podgaće ili kako već, koje su nosile delije kad zagudi zima i onda on to obuče i njemu je džezma. Jesu u boji. Nisu boje, u duginim bojama. Dobro. Crni bombarder. Anica dobra. Anica dobra, tako je. Fudbaler u Čelziju igra sad. Ban Ivanović. Pevačica TAP 011, nije Ivana, nego... Goca Tržan. Tako je. SPS političar. Ivica Dačić. Ne, bio je, zove se kao, preziva se kao... Branko Ružić. Ne, čekaj, preziva se kao košarkaški trener, bivš, Branislav Ivanović. Da, bravo. To je tvoje, da. Glumac u Rodama je igrao oca od Đuričkog. Đuričkog? Od Đuričkog? Boris Komninić. Tako je. Skoku vis. Rudin Dobić. Bravo. Ajde. Pevao je pesme Čerge, pokrajine ne idu. Zlatko Peković. Tako je, Zlatko Peković. Glumac, enoga. Bodan Nikolić. Ajde, brže. Slikarka, ona vodi emisiju Ladu. Biljana Viliman. Jeste. Glumac i pesme za decu je pevao... Milja Subota. Ne, ovaj... Dragan Kockić. Dragan Laković. Dragan Laković, tako je. Bravo. Šćepaš Čekić je bio. Jao. Danilo Lazović. Danilo Lazović. 5. Dobre. Ko je bio? Dobro. Zadata reč je od 12 slova i počinje na slovo H. Također. Prvo pitanje je za Marka. Koje naselje u Srbiji zovu selo bez odžaka? Novi Beograd. Ne, Rajačke Pimnice. Kako to nisi? Skoro sam bio. Pa ne, stvarno ja. Skoro sam bio, majke. Naselje okruženo vinogradima u kome se živi samo tokom berbe, ostalih meseci naselje je prazno, te je zato dobilo naziv selo bez odžaka. A za vikend smo tamo igrali. Nikola, za tebe pitanje. Koji kandidat za predsjednika Srbije 1990. godine je postao poznat zahvaljujući četkama i metlama? Šećerovski. Tako je, Nikola Šećerovski. Ajmo Šećerovski. I evo ga prvo slovce prvog. Marko, za tebe. Ajde. Šta je varenika? Mleko. Toplo mleko. Mleko. Toplo mleko. Kuvano mleko, dobro. Priznaćemo, dobro, kuvano mleko. Nema šanse da je to. U nekim našim postavim pitanje, pa onda pritisnite taster ako znate odgovor. Dakle, našem Nikoli Žigiću, ovo je, od kad igra u najjačoj engleskoj ligi, koji po redu pehar? Marko bio brz. Prvi. Prvi tačan odgovor. Idemo!
Oni odgovaraju. Vi. Pitanje je za vas. Mi Vi. Svi vi što maštate o sreći. Možeš se tamo. Ti, koliko si ti rekao? Koliko si ti? Ja sam rekao Ajde ne kaže Marko. Ti, ja nemam pojma. bre. Pa ne znam, nagađamo. 25. Ajde, 22%. Pa zaokruži ga. Zaokruži. Ajde, 20. 25, da zaokružim. Ajde, 25. Da. Manje. 25.